Kurumirira ng'aragu iria gumeire kaunti-ini cia Isiolo na Marsabit, ariithia a mahiũ riu mathamiirie mahiũ mao gatagati-ini ka muhaka wa Meru na Isiolo, undu uria urehete ngahiha gatagati ka arimi a irio na ariithia acio kuria ngamira ciao ikoretwo igithukangia irio ciao. Tujalima, wengine tumeshindwa kutembea huko. Tunahitaji wale watu wametulinda kama serikali na hao watu washirikiane wao pamoja. Kurumirira makaya ma arimi aria maikaraga mwena wa Kumkum, Kalimbene na Likau kaunti-ini ya Meru. Borithi ni cioete ikinya na ikanyita ngamira magana matano. Wengine ambao ngamia zao bado ziko kwa mashamba ya wa Meru watoe hizo ngamia, la sivyo hizo ngamia tutashika na tutazileta hapa. Kuringana na munene wa borithi mwena wa Igembe ya Rugongo Peter Kimani, maobithaa a borithi ni mambĩrĩirie birigicanio kiumia kihituku thutha wa ariithia ngamira cio kwaga gwikinya mucemanio-ini wa kuona uria thayo ungigacirithio mwena ucio. Wale ambao wanashirikiana na wenye ngamia, some of them ni wa Meru. Kwa hivyo hii ni kitu ni kama ni syndicate, si hatuwezi kulaumu chama moja. Hata sisi wenyewe tukiangalie, kuna watu ambao wanahusika, wengine ni kama wanauza hiyo kitu inaitwa madhuri, wakijifanya ni sawa na kumbe sio sawa. Ekwirwo atandatu riu ni maikitio ngono magikuruhanio na uriithia wa ngamira migunda-ini yene. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Gathoni wa Ngang'a.